Yo. Ani salah terjauh di tiga sama manuk lali. Araba ngasang. Dini ko gitu kuliah natus gitu kuliah ngasang gianus. Gitu kuliah ngasang. Atau dong del show. Terjauh di beja ngasang. Gua guhela di Braspo. Gitu kuliah ngasang tayo di sana katarona di nebai atalewi kebiru salah boneta ngosisi. Oh ne manuk lali gurtomon kambing iti. Aramangas ngasang bakar, aramangas ngasang tariba, talila bakar atang ngone podo pengolor masak, putih ngasang manuk lalai gur ker ngasang bakar, porombeyu de kali kan deka ngone podo pode kang ngolan kang lor masamiu, ho ngasang manuk lalai gur ker ngasang bakar, bintang ngasang deba, ho yang baru gur koknat, ngasang mi bakar, beyu de kali ga oleh nek kalila, nek kampor ngasang bakar, ho ngasang manuk lalai gur tomo ngasang mi bakar, de kali aramangas atang ngone pondopo. Karena mga sa tangon ng kalormasan nga sa bakar, toy gitu. Ho, kata ng manuk lalay, gurtumon kalingasang buat to kanak para, katurunan ng pojo, toy mawalin tayo, toy mawalin churur, bisay ko kutang sa manuk lalay, gurkurang nga sa bakar, bintang nga sa diba. Sampai ke Indonesia. Asal mulai. Cici serta Karil itu harus apa? Itu nanti apa? Ya Mariali kan mewakili apa? Mariali apa? Mewakili apa? Sudah keren lama. Saya konsentrasi di sini kamu, biarlah Mariali. Yuk, cekole. Siapa ketep ya? Rapi-rapi. Pertama sih itu. Pertama tuh Gue ngecek sama masalah sih. Mariali itu. Makin siapa? Cicis tuh. Kalau soalnya SKM tuh. Oh gitu nah. Kalau mau SKM. Ini Marian tia SKM nabi. Oi. Marian tia SKM. Tuh, ame apa tuh? Ame pasat oneci langsung apa? Langsung apa tuak bagu apa ya? Boleh juga ya Marfridus. Suang. Baru orang orang keren tua. Yo. Nyan salang untuk di TONPH asakai. Ay bao kami kolele medeo ngundang seampo isende isema isebeta isina itu kolele labang isema ce itu kesalang untuk di tewa asakai turut tetin ngasanga tentang baru nah ngasang tentang mas nah ini beberapa dakwa ngasanga talami bongko kasi ite rebang caga kampinga kayak mbak tentang muka nama foto Yo, itu balik tega. Ay baon nga itengoa gabi to kita mito. Itu nang mangan na loton na bawa onebeho. Nudam sebagai ACK oleh kurut sama-sama lain saksi kurut ta tinghang siya mai agwa ibantang baru. Rantang mua kanang kalau oleh kokole apan. Tuan. terima kasih ada kesalahan kole menerima gua kesakos ay bawo kami kole undangan sang sempo
le may beo hindi ko le lamang sema urut naan nga santang mga ka kapon nga santang urut ni ora pang dakot nga sang atalami bongkok sa tigik pero pang sa gabok kanta muka na natin hotwa yan. Magaya may suara na pa. Diam-diam direkam. Yo, terima kasih akan kita lonto toro proceneki ini bebo labang atas nama boga koe kita dari hone lamia tiban saksi nga sanga tehang kolang isema ay bau pulipanta cetangon sisi hone kami sebagai anak boy saya kami saksi naantang baru Nantang mama. naantang mga Berustang bro. pakintang baru dari kulta malok salang lakon tong kulting hang di saya empo dari honing kami sa rangaya poe nga sang saksi na pahit pero pang bonte kotwa dia kedua salah ngagabang masana atalami bongkok sedikit bahwa dia tua dan tua kata tema guna tema betua itu kita kata ya lemah pelas jadi ya bibir nipis dia kata rabang bohong lamin ngasang ngasih dikit oh tua tegi ya rabang dikit. Jadi naikot kami komunitas wi. Yo. Siapa kue nanti? Siap. Ang gitu gempo. Len nga sang beho, ite nga sang pojo, kiti kole ite nga sang. Sangit buat tukan nak maradiha, kampo aka kampo ama. Gitu kole nga sang ponde bai, gitu kole sangge, sempo ite talu taguloro. Ite. Kalau tersuan kule, ay le bantang sa vakar ite hore ite chait. Gurte nga sa kolang itempo. Sangge ta matalu taguloro ite. Tersuan kule rebang kamping ite mabelape ang ite tende gina aku hende babelu. Ho kole kalibier ga. Guru tara nga santegang kolas meu. Pero meu di kali nga samande itu kali ga ne ka ngode de sono ne ka kama de tengah tati ka. Ho viel sana krite guntingan kola. Lalu cepat. Lalu ba ko ne de gunaka kaputi ba nga san tongari. Itu salah na. Tegi nga san ko anak mabelapean. Itu kali tempole. Ai tabi ko bidang lite nga san danong kali. Mga sa tami pisuwir na mapala. Amma ande empo li ne ka kubo de lebo to kita ne ka kubo lo cek me yude se benga sante de ka gutombo me aisha se da ku aria vivir fatu lama marra tiba lakum gitu Belok. Onen stola lagi emang stola ne bokak. Onen stola pitu ngasih. terus maksud Stola ada pastor sih. iyo nah ai go binga sa ko gitu
Apa kulit? Apa nih salah dibikin? Nanti kami sendiri. Apa kulit bukti? Puting ka. Takot ko ba? Mandi pelali, ada bangas bakar nggak sama di Pondopo ngolor masa Solo. Itu lagi orang mandi pelali ukur keor masa bakar. Tadi ko ya kerja. At chicha. Masuk. Kasi polisi ya, polisi ka. Kalau sekali kasi. Nanti bago pahan lisig. Mana ada beber bakar ini? Masalahan gitu ke polisi ya bahan lisig. Baksi kulit. Tama na. Ame kurta kerba karaguleva. Pamilik manplali. Berbone tahu itong sang bakar demi bakar leva sangger tahu keluarga dosen kopi. Ya, jauh di kota. Itu Dua sih jadi kali. ame manga, ame tuh masih siap kali. Mga ni siap. Kita lagi baksi. Sala polit konsultasi aku aro mo bu. Mana berada hidup di sini? Ano mah itu? Salah lempuk tadi. Tuh yang kau di sini. Oh, dia ako dito kuta boni taon ko coba. Kuta sangir ta bayangasan to bayangasan ko. Oh sebetulnya pasangan. Ini tuh kue mau lor bukan bohong, beli lawak. Aku itu di buat kervakan orang ketua emang perlu gitu deh, perlu gitu. Tamang, jadi oni tia ta mo po. Ko ba cokot ta tombo ni tengrele mo ri bobo. Gura ko cek simpo at pasika pamle. Aya da amiga pacinga chondo kita. Asa, yo, Yo, anak kalian mulai sedangin tahu saya aku ada. Tengah sini itu kan. Kayak buku sembilan. Boleh gitu ke arah bahasa saya bebernya sabakar, lelap masa dewa. Mana pula? Asa itu. Lihat musik ini. Yo, ini salah terjauh di tiga sang manuk lali. Rabang asang, dini ko gitu kolega natus gitu kolega sang Janus, gitu kolega asang, atau dong del show, penjam di beja ngasang, gua gubela di Frankfurt. Gitu kolega ngasang tadi di sana katrona, di nebai atau lewi kebiru salah boneta ngosisi. Oh ne manuk lale gur tomon kambing ite. Aramangas ngasang bakar, aramangas ngasang tariba talela bakar atang ngono pengolor masa ko pete ngasang manuk lale gur ker ngasang bakar. Por meu de kali kan ke ngone podo pode kang ngolan kang lor masa meu. Ho sa manuk lale gur ker ngasang bakar. Bintang sa deba. Ho yang baru gur kokna. Ngasang mi bakar. Meu de kali ga oleh nek kalila. Nek kampor ngasang bakar. Ho sa manuk lale gur tomo ngasang mi bakar de kali aramangas atang ngone pondopo. Ada mga satang ngone ngalor masa nga sa bakar toy gitu. Ho kata yang manuk lale gurtomon kali nga sa buat tu kanak bara keturunan ng pojo toy mawalen tayo toy mawalen curur bisi ko kutang sa manuk lale gur kerang nga sa bakar bintang nga sa deba. Por meyo nga sa bakar ito ko lele meyo de aria lamir kali nga sa keturunan ng pojo kampo amal kampo atabli. Gitu ko nga sa mempo ni bay. Ay siya naklite na ichangit ko pelo sa kongkolo ni beko. Ata tuh mga rangar atau mga rangar boneta ngusita lagi ta cikole boneta ngusita ngasami bakar kulo ne kelilap diba ne kemper ngasa bakar ko de ngapa gendang gur korong ko kami di ngasami bakar me udi kali ko oli koroma nai canggit me ko beoles le gur hang man klale ko kito ngasan sasalan tombon kamping ne lalong ore man klale ko sasalan kulen ara mga sangasan ipila bangon ni piata ngasan kon kalika ata tu dia oleh aram lain lah timbang lebih ngasambakar kalau kita kan oh kita ngasang manuk lale itu kereng ngasambakar orang meri pidre kalau vayala oleh sosial itu cuma tu kan kepala cara ngasang di pisi kali pormi bakar kali ka oh dia pasang baru benar berkok ngasambakar oh tanti gini ngasambakar nek oleh lap deba nek kambar ngasambakar itu tombol ngasang ini yo tombol ngasang kaum baru itu di tombol ngasang baru ha udah kali ga por belum gila pramusi enggak lu ngasang parolo pro nek kali lap deba nek kambar ngasang bakar itu tombol di mana kali go yo ngong yet mori bade jari aku jir ai tidak nanti dengan sang manusia kalau ho ngasang manuk lale
guru kok nga sa bakar di kali ara mga sa tengone pondok ngaromasa nga sa bakar toe gitu mo ho nga sa manipulali guru ker nga sa bakar poro nek ka mga lelap deba nek kam berbakar ho baru guru kok nga sa bakar li kam baru ka lugit para musing galu parolo itu sa dalam tombol kami na manipulali ho mori sengit ko litili tinga ko de sina me bakar bol sengit ko meli pinga sina oli manipulali lain to amin Lipin musikin. Yo. Ani salah terjauh di tiga sang manuk lali. Rabang asang. Dini ko gitu kolega natus gitu kolega sang Janus. Gitu kolega ngasang. Atau dong del show. Penjam beja ngasang. Gua gubela di Brazpur. Gitu kules nga santai di sana katrona di nebai atalewi kebiru salah boneta ngosisi. Oh ne manuk lale gurtomon kambing iti. Aramangas nga sang bakar, aramangas nga sang tadiba talila bakar at ngono podo pengolor masa ko pati sa manuk lale gur ker nga sa bakar. Porambeu de kali ga de ngone podo pode kang ngolan kang lor masa meu. Ho sa manuk lale gur ker nga sa bakar. Bintang sa diba. Ho ne baru gur koknat. Nasa umi bakar, me de kaliga oleh nek kalila, nek kampor ngasa bakar. Ho ngasa manuk lale gurtomo ngasa mi bakar di kala mga sa tengone pondopo. Ara mga sa tengone ngalor masa ngasa bakar toe gitu. Ho kata yang manuk lale gurtomo kali ngasa buat tu kanak bara keturunan ng pojo toe ma boleh tae te ma boleh curur bise ko kutang sa manuk lale gur kero ngasa bakar bintang ngasa deba. Por me ngasa bakar itu koleli, me de Adia, lamir kali ngasa keturunan kampojo, kampo amal kampo atabli. Gitu kali ngasa mempo ne baik. Ai si anak lite na canggit ko pelo soro kompolo ne beko. Ata to mga rangar atau mga rangar boneta ngusita lagi ta sikole boneta ngusita. Ngasa mi bakar kula ne kelilap diba ne kampor ngasa bakar. Ko de ngapa? Gendang kurut korong ko kami di ngasa mi bakar. Me udi kali ko oli poroma nai canggit me kopi oleh sebelum hang manuk lale ko. Itu ngasan sesalan tombon kamping ne lalong. Ore manuk lale ko. Sesalan kulen. Ara mga sangasan ipi la bango ni ipi ata ngasan ko kalika. Ata tu dia. Oleh aram lain la timbang lebih ngasan bakar. Kalitan kon. Oh kita ngasan manuk lale ko ker ngasan bakar. Ora meni ipi dire kalau vayala oleh sesale se ka cuma dukan ne kepala cara ngasan ipi siti kali por mi bakar kalika. Ho de basang baru benar. Berkok ngasa bakar, potan tigiri ngasa bakar, nek oleh lap deva, nek kambar ngasa bakar. Itu tombol ngasa ini. Yo, tombol ngasa kaum baru. Itu di tombol ngasa kaum baru. Ha, udah kaliga, por belum gila permusi. Enggak lu ngasa parolo, por nek kali lap deva, nek kambar ngasa bakar. Itu tombol ni mana kaligo. Yo, ngong yet mori bade jari aku jir. Ai tidak nanti dengan sang manusia kalau ngasa manuk lale. Guru kok ngasa bakar di kali ara mga sa tengone pondok ngaromasa ngasa bakar toe gitu mo ho ngasa manuk lale gur ker ngasa bakar poro nek ka mga lelap deba nek kam berbakar ho baru gur kok ngasa bakar li kam baru ka lugit para musing galu parolo itu sa dalam tombol kami na manuk lale ho mori sengit ko litili tinga ko de sina me bakar bol sengit ko meli pinga sina oli manuk lale lain to amin. Celano, no, Beli gitu, apa hilang? Ni kami kecikuin, lah sambung deh. Ayo tu melaku tu, sambung gitu. Ni kecikuin, ni kata petang, malam tak petang gitu ngai, urusan ini gitu. Tapi ayam kadang nongok teh, ngancing kau kan? mo kaya boleh darin mo kasi. Iyo. Sama sus Wah, kita mah. Tong di. Tuh di itu. Tong po pada tamang harap. Terkena dengan kipas. Sini itu, tapi ketika hilang benar, guru lagi hilang, banyak apa tidak.
Demi juga ini. Bagaimana? Lori oni ya man ini ka Dapat kan saya makan cek itu. Ah, iya. Toko saudara. Maria. Mengko pada itu member lo. Berpur Ya. Masuk cicara lo Leo. Ai mito itu ko ya pachama jelas lah ganggu. Mito itu ko gitu na mungkin gati ke. Kran shobo bo ko tapali dili lan tu emang batu bah. Ini tayo ba asa beli bukan ruga. Karena go perme ya. Ko choko robo kita. Bo ko be lili atau na bapa. Tapi tayo ba ga tu emang batu ah bo ampo. Lali kan tu pre tar tu itu ko ya. Emo ko daki pande koli. Saya mengacoon. Tema batu aku sih mau. Weh, ruga. Foto ke damin po. Sabi ko. Ay, tinggal ko lang berlaut tayo. Tore mong kalang foto lang. Holy lingkod kira sulsa. Oh tua koliling. Lili po sa. May nahadi bugi. Sama dari ting. Betul. Celaya cetang bu isik tama. Ini tuh ini perintah yang toko, tuh ini yang toko. Biar celaya cetang kiri ke Oh, bu. kira tahun gitu. Kira tahun. Adalah toko darah gitu, toko darah. Itu gua maruk laleh itu. Dian perihal, ngasih paling lucu-lucu. Ini boleh gue terang sambung ya gua. Itu emang lomba. Itu juga kelak ini. Yo, Mori, oh di mamen ngasih manduk lale, Reven, Canggir, keturunan Kempojo, Etan tengah sowar nganacu, gitu kuliah ngasang atapi Inang, anak, empo, atapi gitu kuliah ngasang, anak keturunan, Etan ngasowar ngacucu keturunan Kempo, Kemablu. Yo, oh ngasih manduk lale, berteru bakar, binta diva, kali aremang, asa tengoni pondok, pengoni kalor masalah, bakar lama ho, oleh itu gitu ta. Ho manduk lali kurker bakar bintar dia neka mangone pondok koleh neka mangone kalor masa koleh ho masuk manduk lali kurker mengasam bakar oh baik